ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka kadimutan, Wen, si Kangay, uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalinlat tamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta, siya ti agbayad, ilibre ka. Ay nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun gundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle, daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen lakay, iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaad ano kasta? Makigayim ka kadagiti karoba tayo. Amom ka de, in libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't ken presi, bakit? Binayadam ko malatta ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Uray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay, presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay no, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mo't ngamin ti pan nakisarita na kanya. Isumot lagaya ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo tatang. Ay babarilat tamit. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh? Matuloyak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kamin, Mari Presi. Ay, mabiit laang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itid mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayin naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayom di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit, bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kanan day ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanyak. Matlagayam kat. Apay adi mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakitan niya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan, bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam gani presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan Ay nawaw. Pagkunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y no maibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamu ka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw.
Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay gayam. Nakita ka birthday kayo iti ayan da presi agayam ko. Wun mat, napan kami kan tatayo dulpaw. San asim makitityan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiin loto da. Wen, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak na kaum. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impaduling ko akwarta king kangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumot iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amakin inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspuno pala ang awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kenkwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirpirdyam. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adda ak dito'y mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray. Anya ti ibaga, Mari Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sa nga gasot lang, Mare. Wen Maray, Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti may imbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kagagay. Sa nga gasot, tatang. Ngem imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, no. Apagay. Kayam kumot ni Ruby, tatang. Kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumteng tumat ti aldaw ada tayo ti ang kasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? saan Maray? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma. Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wen Maray, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver ita nga aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot dita Maray. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya Maray. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rute akin kukuha kadagita? Ni Presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidi Nilakay na ti agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom,
Amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, word. Imbaundak ni Prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon dagita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo day apresi. Apay di presay. Wan ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wano para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo, Nana Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, presay. Pakada ako nana, da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay, Nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas may papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da dya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, dyak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudem na kong. Sigurado nga aglibak day dya, Nana. Marites matgayam day dya babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Diyak laim pagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kundad dumapay. Pagbalingan dakmat gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmat gaya man. Uray na singput ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kaslasaan kayo matangga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayim tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laim pagarup amarites matgayam day di agayim ko tatang. Hindi. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayim laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta? Ay, demonyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed, Ruby, bakit? Naa, apay asyak pay laang ti ibaon mo. Awan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay no, para mangisubli lang, nagado asom. Wan tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti kumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakalaang mo dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa? Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na.
tamakonsensya akmat nga main. Kayat yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Una, tanagpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag, kat saanan amasapol nga istorya, Rubey. Ay nawaw. Kasla perperdyam nga binti gayem mo, kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum kuma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam, saan kat nga iti sabali a tao. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang, apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites mo't laang. Ay, nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalak kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay, nawaw. Di ba't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Ay, taramidum iti Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apukot ha. Ay, wait. Kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay lang kat agpili akon iti isuot ti apukot ha. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabay. At damit klase tapo ko ta. Kasano may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apukot ha lakay. Sige. Pilyam tigawn asan unay anangina ti habang na. Hey, nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo, nananelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang, nana. mangi-reserve ka nga rod iti 10 a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramiden nyo ijay, nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Aywan, inton Martesan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti 10 aputo para kanyak, bilain. Okay, nana. Di ulip-lipatan adagasan Adaak man
Kunan, Mari Belen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na, Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Itian niya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, noan niya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Day tangarod, Mare. Nagpipintas, iso sa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Day tamot lang ti pinili na. Day tanti i-avail mo, Mare. Sigurado ang maibagay launay kan kuha na ti kasta kulay. Okay, Mare. Day to'y nga ruden ti abanga. Agpalas kan ariyong lakay. Apay ka day. Nalipatam ka day nga itati coronation night. Ha? Ay, Wayne. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apu ko ta. Diyan nga oras nga agrugiti program. Alas 6 ka na. Eh, no. Nasa papay magayang bakit? Nasa papay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilat ta. Ay, no para kanya. Ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Marimelo day. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Mare Belen. Gimatangak lang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay, ang nervyusak nga rod, Mare. Anya ko na. Ag nervyusak para iti anak ko, Mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikat ti makikuntis, Mare. Kasanono saan ang mga bakti anak ko, Mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, Mare. Ngamno siya amangkit kita. Adanam nama ang mga bakti anak mo, Mare. Adalaban ni Anale. Ngatan. Wen, Mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't ka nagijay at judges. Apay ba din? Una, taapay aday jay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay aday jay. Napintas mait bakit? Nalaing pa ya. Oo, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan bakit? Irespeto tayo, ti desisyon ti judges. Oo, duling sa mo dagijay. Yeah. Di damaw ti agpilay. Dita ti jacket king ka bakit? Di mo maaklon no maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oo, sa urmot First runner up magtapo ko ta. Arig na nangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay din. Puyat kun banog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang bilain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga ruti gagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayo, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapaw kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas ka dakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyum. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oo, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mo ngamin amaw tagpilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manan. Impos mo may tiladawan ni Anal kintapo ko ta. Una,
Tapno makita tano asino tinapimpintas kada kwada adwa. Ay nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak da ito'y para iti apo ko ta. No saan ati aputa tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayon kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang tirupa ni Anali. Nakitak day jay Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da kano. Agar aramid dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mat Mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklaw nga inabak ti anak mo ti apo ko na Mare. Saan anasaya at tikas di nga ipakpakita na, Mare? Kasarita Mare. Ibagam ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan tikas di nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, ah? Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adi serbeng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na, iso ana nga bak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Orayan niya pa iti bagbagham. Napimpintas latta ti apok ngam ti anak mo. No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon, kasarita yu dagiti masaknan, saan ada kami nga agi natiguraan nyo, ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Adayumot anapimpintas ni Cheryl nga apok. Makita mag. No kasta ti kunayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikatin nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin met ngamin ti ulom nilya. Apay aya, kat Facebook kumaday chay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo met nga rod ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan day ta. Masapul nga i-post ko, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Amas diserbeng ti apota. Nawa, di ka mabutang. Anya ti pagbut ngay. Di ka mabutang ama idimandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makamo ka. Aging tuturin ka man ako nakong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas ng aldaw, Mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, Mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasao, Mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, Mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Taisupay ki di ti agar aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Aywon, nasaysaya at pay Mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa, asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya, no iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes nga agbalin ana saya at a modelo iti apona, isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan.
Saan ama iparbang ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, kagawad. Apay nga men, adiyo idilit ti pusyo, nananilya. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wen tas saan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana? Amuyo ko mati umnong aramiden nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pay lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melode kan kagawad Fortune, nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano na turid ka, agin tuturid ka lang gayam. Na, tay soda pay lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apum aya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apom. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasayaat. Si Kakid, ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni kapitan kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka dadya ang meloday. Gaputa saan ama iparbang ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan kagawad. Oray indilit mo, nalpasen nga imbabain mo ti ubing. Anya, Di kay nga min agbalin adarasodos, nana. ay sayang mo't ngaming ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay, isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay, mare. Nakaturturod ka mo idi. Agin tuturod siguro, mare. Indilit na, idi naamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta, mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simong ba't ka kumaa? Kasanaw kat adamo ni kapitan. Kunak man no naturid ka. Agin tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryong. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunam manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na itipada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no ado ti nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan tagreklamo. Santupay nga agreklamo dya ubeng. Ay, dayta ka tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laan ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.